sugar na kashlem jong unongsan Hima. Katanat jong food processing industries sa sarkar kami kalayo ban sedang biang ye Tamasa World Food India. Kum shibenta ban penpaus ka perthai halor ka jing reo spa ka ri hagabay day bat ki karkhana shna jing bam jing di daga ba phai khmat kirpang she ukrai kum meminta usnem la rakhe kirpang kum ta usnem jong ukrai lani kata ka International Year of Millets. Yang ini kata masa kepala sengilan terlawan ban Plie pat ba do menteri rang ba do kari Narendra Modi ha jingilang kepala penlong ha prakati medan jong kanong ba New Delhi ha kalai trik unai wing ha kepala wan man yashim benta de keleng ki Jylla kari badru na kumba prap waitli kiri jong ka perthai kani gade ka sen ka ba ar ba katanat food processing industries jong ka sarkar kami kalala ban penlong yang ini kata masa ban peni ya ka jing biang jong kari ha ka company jing bam badru kum shibenta ban kring kiri ka perthai bakin wan ban sengkam sengjam ha ka lan penmi jing bam lani kata ka food sector hagani ka snila yo robanya keren bat ki katto kat ningut ki nongrep na ka Jylla ki balawan ban shimbenta hagani ka program World Food India ka balai snilen ter ki bala penmi ki marep bat ki jingdi ki bapauna kumushinrai la kadong using slaterpat sok merit yong sok turun sok nyamtra ka omngap ki muslim musla bat ki wei di Take a photograph Hello, ma'am. Yes, I remember. Let's step back. Saya tuakan mak untuk ketika respons. Ngadai naga Snong Priang, Napoh West Jylla Hills, naga Thalaskin Block. Ngadai ka Nongrat, bat ngadai ya ka packaging, ka marketing, ka supply. Baru ke India, badiau senrai gile harus US gila ekspor naga farm la jong. Uni udah hidup berapa persen bukan komit, uni gua ada tes. Uni kami ekspor. Pengidon ya uni cinnamon, cassia. Badai Napoh West Jylla Hills. Gile saya kan ega on process atau proses. Ngidon ya ujin uni sing, uni ro badai Napoh Jylla Hills. Dan ngidon ya uni somrit uni dai Napoh East Khasi Hills. Uni yang ro Napoh West Jylla Hills. Kini ki reliefs dongi kidai ki ba ki jong slong. Ki le daga grading. Ingin lelak di reading si wan si tungi bu dan keteng kenang bagi bayas bijogi kisuk. Saya kan ni ruem ni persang bertanya ya wadi ni kita ro nama ginong rap kidan beka yau deh. Be yakini ki deng jong kini kislah bagi sim kislah ki sim kislah kini ro ni persang bertanya ya kidan hi bala sim kini. Tinggi lek ki bis kai. Ni deu som red cloud balong high demand kata ni deu Napoh East Khasi Hills. Ni deu stone flower ni ong Kiting agak tempat ke orang stone flower ni ngiyon Napoh West Jylla Hills ni cloud ni iwan bagi nongrep iwan ra ini ban hak barok ka India long different state kan dia usaha tempat ni lah hak hadu nyep truk itu kendai ton kemud kelabun hak production kan the stone flower ni hak do arat kon sebenarnya company dengan dia direct pada company sendiri dan di trader. Kalau kata kedai kawa ni ai play ya ka government badia ki staff barok ki jong government kam ka food processing kaba ki rak ha yang ni kai nong kum yang ni ki nong rat teh ba ngiwi tina nong kendong ni yo la tak ni yo pot ti
dengan irung ikwa hi ba ngin Prestam ba ngin la ro ban yarap ikwe ban ikinong rep ban generate employment kai. Ini spices kan. Spice mono kan kini jengber tu bagi ada region ni, state ni. Lagi ini pakai laptop, bisa salad pan sama. Jadi keleng-keleng kari. Ini apa state baju ni. Bagi pilih ini bagi ngidan bagi ayah kan. Ini ini ada smile dengan pineapple. Dan mentah pineapple satu mentah pun itu berkai gitu. Jadi kita tu gilakan ni dia punya yoga sabar state. Dan lagi ini ada apa dah? Tapi tu nak kita di famous ni. Nak jadi berapa keleng-keleng kafeiro. Ini bujuru ini kapala ini bagi semua di video ni kita rap ni. Kita bilang rap ni dengan proses. Dan baca biru ini lala apa? Dia jauh ini dari baca. Ngawan national hat long Napoh terus ngawan present ni one display nagasin drop lang PO CMC the national jungi kami product de usungai nai batu cinnamon the sedang ni kan dia CMC jungi nado anjar way the how to snap yok sipun jirap na sonda yok modular house yok washer slicer ilek processing ang dapat CMC dan yok sipun jirap na sonda pada like show ini installer balik ni ro sonda ke yarap ni dia ke pai by one ke pai bang ya nang ni kan ni la ban debit dia bade cari buyers nang ni yok buyers ban supply ban dia macam Kena kasi berikong jupi betul. Hamni tadi sin bang dah selong ya wan kursi. National fish supply kena. Mak. Ni mentas nak ni kena support bang tu. Dan review tambah ni kena jadi ni slice. Kantap di Shopee pinang semua. Ini jadi produk kami kamu. Wah, kami promote anu so yung hitam kan so kasi. Now represent ika McD Abushlang and McD Listening. ये हमने कने निदन फ्लैग टी बनी हुई थी कभी बना आर्टिली की ऑर्गेनिक इन यूसीए kumno bansha era nita sha ni hab tam ban griu indan kamera bansha ni normal sha tam ban griu sudah mehane ya for black tea ni pedang south indian and green tea ni light